Hello nam mi te ho avialin ihung ki mutu ki tawvin tu ni ko nisim som le ko a hla ko kumsang ni le som ni langa ni ko injong mun chuma pa na thu su la khom ho e ho pa wa hin ki le do ho hin chuta le e ho pa mo nga hin ki su do ho simphung na in nei ki diu hi chiwa ku na chu newa ki holim na thei le in ki holim ki diu hin muntina ko na hi chi thu su ngai dinga hi chi sanal hung zo se nam mi te zo se na bon chawvin ka hin lim ma sa penovin tu hin khungai sot lovin thu su chu ana simutin thu su na ngai pan ki taw hite ama sa pena hin kiwai hop na a mi pi ho buina ki phin na lungkim lo na su thlap na ding a government connect manipur ki ti portal khat manipur government in podo ana simpayutin kiwai hop na a mi pi buina ho dailam cha phate cha chule kichi siala su thlap a theina ding in manipur government in government connect manipur ki ti digital portal khat pu do le hondo na anei tai hichi portal hondo na chu tu ni sunlam in infal ras bhawan durbal hol muna manipur governor Ajay Kumar Bhala in chief secretary administrative secretaries ho chule state government na senior officer chum ho pan na in hando na le thin su na anei tai government connect manipur portal hi 24/7 asuna jana gammi ten complain abol thei diu chule abui naw akiphin naw chu aphat dungju ya het sa na kinei ding hi hichi system bailam ta akiman theina dinga WhatsApp to jong kiling thei ding hi aki jan mo ngi na manipur government in thiltha hin pu do hi hichi portal a hi ibuina ho government office a ita asata a gachi ngai lova kisu thap thei hiding a hi ta asata a chi manipur government in portal tha government connect manipur ki digital portal khat pu do na le hon do na nei hi ei ma ga chi ngai to lo chi 24/7 na su na jana i dei phat na complain bol thei tan chata le chi WhatsApp to yong kiling a hin na WhatsApp to link diu hin chi WhatsApp ma chu nom ta sei thei chata le office mo ga chi ngai ta lo wa i buin ho chu na na mu na pa na yong chu na ki su lap thei he chu hin tu na ban ana chi pa yutin aba na hin mod bunga tangkhul auto driver khat ki vo naga kiloi khom na ni in achung thu holding a nge na nei akitin makhan kangla tombi naga forum MKNF le tangkhul welfare association kangla tombi TWAK in achi sa September ni sim som le sagi ni khwa mon nei lo tangkhul naga auto driver Kingson Kasum mod bung khupia anaki vo chu makhan kangla tombi gam kaya cheng naga zat mi hon sangta indem na anei je ati TWAK le MKNF in to phone a bol khom hlon a chun kamjong district a chingso wang huwa kon Kingson hi tu le tua hi kangla tombi a cheng a hin achi sa September ni sim som le sagi ni khwa jan pung 7:30 pm vela liang mai nu mai ni in mod bung bazar a en me podinga gari aki pui hlan hi ginchat lo be in mod bunga presidency college get a koki thingnoi hidinga ginmo mi khana hungin kasum chu thudo anejin ama pa in koki pawa het lo ji in manipuri in anadon but in a hile aji be helin hichi koki mi pa chun kasum chu avo to agi anako mi ati hichi mi vo a pangpa chu ASO group no ya ke ane hiding in jong akisejin hi tabong dei lo ta thil su hi naga nam mi te in sangta in dem na ki nei ji ati hichi kiloi khom na te ni chun mi vo a pang mi pa a hi lo le ama pan na organization in pungkal 72 sunga kisu thieng na a hin nei angai je chu ti lo le hichi le thu na hi ki phin na ke bolding a hi tin thu phon chun a se ingol danu hina katen makhan kangla tombi naga forum le tangkhul welfare association MKNF le TWAK in isim dungzui wa chu hichi auto driver pa amhomi ki vo na chungchanga chu
so eso no ya ke ane hidinga yang jugin mo hin hi chi chun ama pan na organization hi lo le ama hin pungka 72 na 72 horse sunga hi ngai da ma ki thuk dinga hi ko na ne yu i ham ta 7.72 sunga hi ngai dam hi thum lo le ki phin na za chum chum highway ki kha ki dam ni pi ki bol ki dam na chu dinga hi chu cha hin tu na ban han sim pe yu hitin Thailand le Cambodia gamgi ki chuna ana so sang ki mi som ni ki sukha atin zan hi chun Thailand le Cambodia gamgi ki chuna muna ki bona aso sang ji in Thai si pe hon Cambodia mi ki phin ho chu meipum le tear gas a anakap ji in mi som ni aniki sukha ovi Thailand army hon gamgi a thi ling nei mangcha a thopala kai na ova Cambodia mi zani walin ki phinna anei za sipei ho chu thingbong le sunga a hin se ji wa mi pi ho kham na dinga anaki ka ma hi tin Thai military in a seji Cambodia mi pi ho hin ceasefire ki koi apal ke in Thai gam sunga ahung du nu ve hin la Cambodia government in ima abol poi tin ngo na jong ananei ji alangkhana Cambodia information minister NP in thupun abolin hi chi ki buina hi Cambodia gamsung BM muna anasu hi in Cambodia mi som ni lathum in ki su kha na ki to kha na anei je ati achi sa thamul ninga sunga gamte ni ki gamgit namuna ki bouna anasu a mi som li lathum in thina atua chule mi lak thumwal anagal jam ji a ceasefire anaki koya hi in hi chi zo apat zani thil su hi hung so ki na hi ati ei ho gam se si ham tila muntina gam ki chu ji a muntina gam ji a ki that ki sumong ki kap li wanoi le sit wang hian na samomong ta bovin na ei ho gal jam chi ma chai pun laya hi mi lak thumwal gal jam hi chu na samomong lak thumwal gal jam ki ti chu abana na simpai ki notin na news ya hung tam thimen anaki no za mutin Guha Zuzia Uttarakhand Chamoli district nga munchimin building group kai chim mi som ki hol mo atin zan hi September ni sim som le sagi zan kima Guha Zuzin Uttarakhand Chamoli district a Nanda Nagar muna munchim in chena building group akai chimin mi som a ki hol moi lejin avudan mitham hola a mini hu do ina ume mini hi hu do manodan he lejin avudan mi ho hu do le hol do na ding in State Disaster Response Force SDRF National Disaster Response for NDRF le Public Work Department hon JCB mancha amangcha in thilnen nenlom bunhlo ho asu thingin mi kvuidan ho a hol jinge ati achi sa nili masanga jong Uttarakhand State Dehradun District Saharashtra Dhara Muna Guha Zuzia munchimin lampi in dukan chule lei in anakai chima mi som le thum in molem na anane hi India Meteorological Department in ahung hungding ni phabep sunga Guha Zuzia munchim theiding in mun lo mun asu sit thei chule thina chan gya to sit thei a hi ati to hlon in Uttarakhand government in Dehradun Champawat Damsing Nagar Tiri Garhwal Pauri Garhwar le Chamoli district hoa September ni sim som ni chan ding in red alert phun do na anei tai kol ho khomin ho gamin ho henya khan he sei ha ka sa jin na yong le changai da na thi mutin chi red alert phun do na he achi sa pha na chu district som chuma news ma sa hawang chin mu di win na red alert yellow alert green alert na ma hin ni ja chu government in a phun do na nei sa hin na cho he chi cho hin tu na ban ana chi pe ki no tin Russia le Ukraine gamte ni ke ka thilung sang khat ki le tu na atin Russia le Ukraine gal ja thina tu sipai sang khat wal thilung zan hi chun ki le tu na au me tin Ukraine authority hon a seuve thilung sang khat la a 24 chu Russia sipai hoa hi in adang si chu Ukraine sipai hoa hi ve
achi sa kum 2022 February apat Ukraine le Russia gal auma pat tu ni chana amani ki ho theina pen chu thilong le gal hing ki man ho ki le to hi hi na amania ki ho theina pen han chu thilong ho le gal hinga ki man to ho a ki le to ji hi gal ki panapat alang to gela sipei asang aza in thina ato jingin hinla gamte ne hin athizan hi a imong thloni zan hi Ukraine President Volodymyr Intupun abolin Eastern Ukraine gam kai hin bulhu Russia sipei ho Ukraine sipei in akinung chon sa atay ati dobro pila hupi 160 square kilometer Russia sipei ho ana bulhu chu akinung chu do atay ati Washington khupia pansa Study of War Institute in achi sa may apat August sanchun Russia in sipay 130,000 thisan phalin Ukraine gam 1.910 square kilometer anachu do ati chule zan hi chun Russia President Vladimir Putin in Ukraine frontline a galsat dingin sipay 7 lakh akoi je ati na mi 7 lakh gal kap dinga akoi hi abana na chi payutin Manipur Phaicham district thum mun chom choma kon thingnoi mi gup ki mando akitin chi ga asim lewan Manipur Phaicham district thum ho mun chom choma galgu bol kiloi khom na chom choma kon thingnoi mi gup anaki mando etin tu ni chun police na sei hichi thingnoi mi ho hi zani September 18 ni khwa anaki man na hiuwi Kangleipa Communist Party PWG akon mi thum Infal West District a achian now in munchi akonin anaki manuve akiman ho chu Leisang Thim Tondon Singh 34 Leisang Thim Anand Singh 34 chule Him Chandra Singh 41 na hiuwi ama ho akon SLR rifle ni 303 rifle ni Insas rifle khan Medzin ko chule may chang som ko le ko wal anaki mando e Infal East District Andro Parking azong PWG thingnoi mi Taurem Tomchou Meitei Allies Pina 45 anaki mando e na hi Thobal District Ichan Khuno azong Pripak Pro thingnoi mi khat Policeon anamanove Thobal District Samaram Mayai Lekay azong Soripa Galgu Bol kiloi khom na apang Khoinai jam Bumes Worsing akum som ni leli Policeon anamanu vinahi ama akon sim thu mai pum khat le mai chang thum anamando vinahi akiti chu yin na mai leite yang hi galbu bol thing no hi atama tamu hin anaki hedo be asi lo hin to ai galin ne yu le hin amo hi ahung ki hedo vin to ha moya ki song ki no vin na masanga chu in mun lo mun hayom be se lo en tu hen anu na in mun povin om tawin no isa chu kiman aban bana kiman no hitai abana na chi lewan Assam ga ma mai le pasal nga in numai khan hunama asu sit na thilso Meitei society in dem na nei atin na si simpai lewan zan hi tu su chu hin hiat su ke dio hitai Assam Downtown University a Manipura kon mai hlei pasal nga in Tripura numai khat hunama asu sit na thilso chu Meitei hei society in sangta in dem na anei jin chule hi chi thilso bol ho chunga kichi theina ding in got na kipi han tin nge na jong ananei je mai hlei te wang hi rapis community hi na mawin mi hu chi ong la mai hlei te hu di san no ham ke wal mong Zan hiya hi chi kiloi khom na in tu phun a bol na achun Manipur ga ma kon hi chi mai thei pasal hon thil si a bol hin numai zana pijing Manipur asumin si ati numai a hi na kisu sit na hi ngai dam thei a hi pun got na pi ding a hi ati hi chi thil si changwala ki bol hi za le nam ki ka abui na su sa loading in zong team na zong ananei ji ati na tu na bana na chi payutin Kereni state a Dimoso township ma ho in chu junta van leng ni in achi sa September ni sim som le sagi ni chun bom ana hla da ni akiti khomi ho seidan in wang hom ni Wednesday ni jingka lama
van leng ni in khosung ho in chu bom li a hla danin a hi atiu ve ahung hlong ding all tha December a junta in election hope masa chu dimoso khopi a jong bolding ati to hlon a ama dodal ho to hi chi khuwa hi ki kap tu na jinga hi o chi khuwa chu election bolding December ting hen election ding ati ji wa chu adodal ho chon election masanga chu chi hi chi election na ding khu chu ana kap sit pi hi o na ki sai dan chu tu na ban chi pe yutin SAFF Under 17 Championship 2025 kitet goal sia India team tu nil ha le ki chim kit ding atien ga sim lewan tu le tu a Sri Lanka gama chi lajing SAFF Under 17 Championship 2025 kitet goal sia hi tu nil ha le India team group B a ding ani vei chan na ki chim kit ding a hitai tu ni ha ting le Colombo khopia RI Stadium muna Bhutan gam anaki mai tu piding a hitai hichi kichip na hi India Standard Time IST a ni ha ni dan 7:30 pm ting le Sport Walk YouTube channel a ve thei hiding a hi hichi kitet goal si a India in group B anaki mai tu pi masat Maldives gam chu 6-0 a goal zone anane a hi hichi kichip na chun dal lalmon gang te in goal ni ana khumen chule kam go ho do ngalin jong goal khat ana khumin hi tu chung SAFF Under 17 Championship 2025 kitiat goal si ki ball na a hi India team a kun ei mi khang tha li holun go mate thang go mang to thang dal lalmon gang te chule kam go ho do ngalin pan alaw vin hi ki pa pium ta hin na ei ho te yong hi hoi mi te yong hi football langa hin ilungu honglut mama in jota la nian football lang i khang to mama yeng tawin IS la ki chim loi pia ki chim loi na itam tawin tu to adinga yong khang tha ho under 17 ho hita hi under 17 a amun muna football lama min than ne yong i hin nei tawin ki pa pium ta hin na la ya se bong hai tu so SAFF Under 17 Championship 2025 a hi kichip goal si na pang mi li rong tu chon ei ho ei mi te kan sim na tan ki thangat pi ta hin na hi ta he mun chom choma gam chom choma India sung hi yong le hen state ta state chom choma hi ta hi iga kichip do thi ho yong hi pathin phat thei bu chan naw hin chu hin ki paw men tu ni khwa dinga thu su i hin sim phung naw chata le neu ai hong ki ho lim na ho hi chan chu hong hi ki tain video chaina chan ge na hin vet jin na chung a ki pa thu ka sei kin na hi ta hi thu su la so hi sim phung nai nei ji di ni ki ho lim ji di hin na he chi chanam mi te hon channel subscribe down ha le subscribe na bolin lang hi ta hi video ho hin sim jom jing diu hin tu ni ho thu su la khom hi chan hin a ki chai tai a ki tu su ting le ani ki moto ki taw te